Salam, hurmatli tomoshabchilar, soat 6:30 minut. Demak, efirda Salat Live. Salat Live biz Salatni ko'rsatamiz. Do'stlar, biz sizni bilan men Tohir Robiy Nasibulin. Bugun bizning forumimizning 4-kuni. Shulay o'quv programmasi ham sport programmasi o'z ishini olib boradi. Ko'pgina chempionatlar bo'ldi bugun. Kecha bizning o'zida KVN o'yini, uning turida biz hali sizning bilan biroz singroq сөйләшеп ketashakmiz. Ham endi shulay KVNdan so'ng kecha bo'laklar tantanasi bo'ldi. Biz kecha kubok topshirdik. Olanlar prezentatsiyasida jingu yo'llagan olanga, u da bo'lsa Salat Oznaqoyalani qutlaymiz sizni jingu bilan. Demak, bunda yangi kommentariyalar kelgan. Salam do'stlar deb yozganlar bizga. Oygula opa sizning bilan onlayn deb yozgan bizning korrespondent Oygula opa. Ham endi Zihra Agliulina bizga bir ko'p yuraklar bergan. Rahmat senga Zihra. Demak do'stlar, aytamiz biroz joyga olanlar turida сөйләшеп ketik. Dirasini aytganda bizda bu yil yangi bir zo'r baxtli bir yangilik bor. U da bo'lsa Salat birlashmasining yıldızlı bazasida hozir tizaklantiruv ishlari tamomlana, ya'ni remont tamomlana. Hamindonda hozirgi vaqtda yangitilgan korpuslar bor, yangi sport maydonchiqlari, ham yangi obyektlar. Tizdan yıldızlı bazasına Salatning olanlari kelishak, hamda ular birinchi sarkishlarni qabul etishaklar. Shunga ko'ra do'stlar, agarda siz hali portfolio siziq salat.ru saytına kirib o'zingizning g'arizalaringizni jibermagansiz ekan, hozir shunda kirib g'arizangizni jibergingiz, chunki biz bek kutamiz sizni Salatda. Ham endi men o'zimning bu olib boruvchi bo'lim mumkinligimni qo'llanib shunda aytasim kela, Salatning oxirida 8-23 avgustlarda Yorsholli shaharida shulay Salat til olani ishlayishak. Men u olanning direktori, biz onda mana degan programma hazırladik. Ham endi barimizni kutamiz Salat tilda. İlk aytgan edim, bizning kecha KVN o'yini bo'ldi. Bir qiziq bo'ldi. Men o'zim jurida o'tirgan edim. Barliq olanlar da big shap hazırlanganlar. Ham endi aytamiz, bu o'yindan qisqagina reportaj qarab ketik. I'm ahead of the game. Salam Salat, biz SHTK o'yinida. Что? Опять? Aytasiz Salat, kim jingashak bugun? Albatta Ruhiyat. Aytaylik, bugun kim jingashak? Ravshan. Salat Ravshan. Ruhiyat tugilmi? Opog'iz Ruhiyat dedi. Yo'q, Ravshan. Это, конечно, неправда. Amin. Ravshan. Ruhiyat или Ravshan? Ravshan. Aha. Bugun kim jingashak? Aytasiz Salat, bor. Ravshan? Budingiz Ravshan ishi? На, серьезно. Шутку забыл, типа Равшан. Aytaylik, biz bitta vanda. SHTK. Hozir bo'la javob. Так. Или siz oshasiz, или men sizni jibermang bir qoida. Yorar qoladi. Yo'q, bugun Jamshid jingmashak, Ravshan jingmashak, Jamshid jingmashak bugun. Хорошая шутка. Menda hozir juri bo'lam. Bo'ladi tabay. Tezgina ekringni. Всё. А что, так можно было, что ли? Yigitlar. Шутки что ли забыли? Нет, мы готовимся. А куда вы готовитесь? КВН. А как вы готовитесь? Шутим над вами. Да. Сарказм. У нас прически похожи. Салямчики. Salam. Шикаляр. Публике не понравится. Оу май. Qo'yili. Vau, bu narsa bu? Кольцо. Язык. Язык русский. Mana bunda sen Salat deb yozgan, shu Salatni mana bunda bos hozir. Подписаться. Плюс одна подписка. Гениально. Kelishami menga? Всё, men hozir sen bo'lam, sen hozir men bo'lasan. Olib borasizmi? Компания Salat официал. Здрасте. Bizga butun narsa oshri. Menda вообще super классно. Oydamanlar mana shunday. Вообще shisiz. Siz qaysi olandan? Aytasiz, sen olanishlik Salat media. В принципе, логично. А siz hali ko'tarmaysiz, что ли? Mana shunday mazaklar. Mana shunday SHTK. I'm ahead of the game.
Demak, efirda oyg'illi reportaj edi. Ko'rganiga kecha bir qiziq o'yin bo'ldi. Hamindagi jinguvchilarni da belgilab ketdik. Jinguvchilar bizning chempionlar Grand Prix yo'llagan soba alani bo'ldi kecha SHTK o'yinida. Shunga ko'ra kimlar soba alani uchun jon atalar, kommentariyalarda yozing'iz. Biz ularni bu yerda tur efirda o'qiyashamiz. Haminda do'stlar, Kushamiz kelasi rubrikaga, ol da bo'lsa salatli qo'noq rubrikasi bugun bizning bilan birida Moskva ijtimoiy uyushmalar yurtining bilgishi, maktab o'quvchilari ham studentlar uchun o'quv-o'qutuv programmalarini ishlovchi Anna Nazarenko. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Прекрасно, прекрасно. У нас завершился сегодня такой большой блок образовательной программы, и вот теперь готова с вами поговорить о ней и рассказать. Отлично. Тогда давайте для начала поговорим как раз о программе, из чего она состоит, что это такое, с чем его едят, и все, что вам кажется, что нужно сказать всем нашим зрителям. Окей. Много чего, очень много компонентов в образовательной программе. У нас много направлений охватывает наши образовательные блоки. То, что сегодня у нас было, это коммуникация. Могу сразу сказать про тот блок, который я вела. Это 90 человек, и мы с коллегами, у нас было 4 тренера, которые вели этот блок в большом самом шатре. Я еще учусь выговаривать это слово. Да, мы вели там для 90 участников, и они играли, строили город 2.0 в процессе коммуникаций, старались наладить отношения и договориться о том, что было в задаче у нас. Здорово, здорово. Вот эти дни вы как раз общаетесь с нашими детьми, участниками Церкви Штерблян. И скажите, пожалуйста, как вам дети, что вы о них думаете? И я думаю, вы участвуете в разных форумах и проектах. Отличаются ли эти дети от других? Если да, то чем? Отличаются, несомненно отличаются, потому что в том году я была первый раз, я в этот раз уже второй, и имею честь присутствовать на форуме и видеть даже знакомые лица, несмотря на то, что там не так много мы общаемся с участниками, не со всеми удается пообщаться, и они еще и растут, и вырастают, и не приезжают в следующий раз. Новое поколение приехало, и они отличаются открытостью, потому что с ними начинают намного раньше общаться взрослое поколение, начинают проводить такие мероприятия, как Селят-Бильярд-форум, и у них есть возможность проявить себя намного раньше, нежели как в школе, обычных школах нашей страны, где не так часто на них обращают внимание и не дают проявить, рассказать, что они думают, чего они хотят на самом деле. Дают образовательную программу в школах и все. Либо там, кому везет, дополнительное образование в каких-то центрах дополнительного образования. А то, что касается детей здесь в этом году, это заряженные взрослые дети, которых ты не понимаешь абсолютно, сколько им лет, потому что они мыслят как взрослые люди, мы разговариваем с ними на равных, и это одно из таких правил, наверное, нашей образовательной программы, что они к нам могут открыто обращаться, мы готовы им помогать и поддерживать в том, что они хотят делать. И это вот радует, на самом деле, радует, что такая площадка существует, где мы можем просто общаться на заданные нами темы, и то, что будет полезно для них. Здорово, здорово. И еще один вопрос, Аня, по поводу форума, Селят-Бильярд-форум. Что вам нравится здесь больше всего? Атмосфера. Атмосфера, татарский язык. Никогда в жизни не сталкивалась с таким большим количеством татарского языка и столько... Тут чувствуется история, здесь чувствуется культура, здесь чувствуется, что небезразличные люди организуют, небезразличные люди приезжают, участники, и что это действительно есть история предыдущая, и есть история, которую творят сейчас дети, и то, что будут творить дальше, несомненно, будет продолжаться, и будут поддерживаться ценности, традиции, которые есть в Селете, это очень круто. Здорово, большое спасибо вам за этот ответ. И давайте поиграем в одну игру. Мы подготовили одну рубрику «Ол интерактив». «Эсин блясин диган бір уен». «Эсин блясин» — это предложение на русский язык, переводится как «знаешь ли ты». Что мы будем делать? Мы будем играть в «верю, не верю». Вернее, мы будем говорить, это правда или нет. То есть правда или ложь. Итак, я буду говорить какие-то тезисы. Если это правда, говорим «верю». Если это неправда, говорим «не верю». Готовы? Да. Поехали. Итак, первый вопрос. На флаге Селят изображен полумесяц. Верите или не верите? Правда или ложь? Где посмотреть? Ложь. Ложь. А что изображено? Там изображено много углов, что-то типа цветка. Да, там изображена восьмиконечная звезда. 4 бесконечности. Да, итак, да. отлично, идем дальше. Следующий. Это правильный ответ. Да. Хорошее начало. Второе. Вожатые ходят в красной футболке. Айда монарх, зол футболки. Нет, а в каких? Мне кажется, что они ходят в зеленых. Нет, в синих. Синих. Я думаю, что в синих. Здорово, это правильный ответ на самом деле. Отлично, хорошее начало, как вы сказали. Итак, Селят переводится на русский язык как... Талант. Супер, мне даже не пришлось зачитать на самом деле предложение. Отлично. Идем дальше. Следующее. Селят возвращается в Белярск с 1997 года. Мне кажется, раньше... Нет,
Я путать могу с созданием организации. А когда? Мне кажется, 92-й, либо что-то около того. Еще 94-й год. Да, вот помню, что это было раньше, чем я родилась. Так, и 94-й год это Салят, Да. и форум это 97, правда или ложь? Я думаю, правда. Правда. Есть сомнения в ваших глазах. Нет, на самом деле это правда, совершенно верно. Туксан Жиденши Елдан с 97 года мы возвращаемся в Белярск. Идем дальше. Салят работает только летом. Нет. Нет, не только летом. Форум проводится летом, Так. а Салят работает круглогодично и реализует различные программы для школьников. А какие вы знаете проекты, помимо летних проектов, помимо лагерей и форум? Знаете ли вы какие-то проекты? Я знаю, что много лагерей. Я знаю, что они разбросаны территориально, не в одном месте находятся. Я знаю, что Звездный находится в Казани. Лаишевский район. Наверное, да. Очень близко к Казани. Вот, что-то около того я помню. Знаю, что есть еще какая-то Академия талантов, какая-то организация. Есть организация Университет талантов. Вот, Мы да. с ним в прошлом году вместе проводили Это то, форум. что вот я помню, что мне рассказывали. И, к сожалению, наверное, не скажу программы. Вот мы сегодня говорили про вожатых, про айдаманов. айдаманов. Так как в Саляте очень много участников, нам нужно очень много айдаманов, вожатых, и поэтому один из проектов, Школа который мы обучения, проводим, да, есть школа вожатых. Салят, помимо этого, есть проекты, в которых дети могут реализовать свой творческий потенциал, такие как Салят Кайнур Булган Йылдызлар, это поэтический конкурс, также Бика Фест, это певцы, вокал в основном. И идем дальше. Да? Идем дальше. Следующий тезис. Что получить, чтобы попасть в Салят, да, правильно будет сказать, чтобы попасть в Салят, нужно написать сочинение. Нет. Я думаю, что нет. И это правильный ответ. Никакого сочинения на самом деле писать не нужно. Чтобы попасть в Салят, нужно просто зайти на сайт portfolio-salat.ru и заполнить там заявку на интересующий вас проект. И осталось совсем немного. Вернее, последний уже тезис. Смены Салят проходили за границей. Да. Где? А, Какие вы знаете? Мне буквально вчера рассказывали. Где-то ездили, с соотечественниками работали. Не Да. помню где. Это Канада. Да, В да. Канаде проводилась смена. Сегодня у нас будет также специальное включение с Канады, и мы еще поговорим об этом сегодня. Также мы были в Испании, были в Италии, были и Австралия, Салят Австралия был такой проект. Есть в целом проект Ефат Канат, он называется, который занимается тем, чтобы реализовывать проекты за границей. Ну и еще несколько вопросов хочу вам задать, прежде чем отпустить. Да? Давайте. Первый вопрос. Здесь очень жарко. Ага. Здесь очень жарко, здесь днем может быть Очень. 30 градусов и даже больше. Как вы справляетесь с этой жарой? Ой, организаторы точно смогут ответить на этот вопрос. Тяжело справляюсь с водой, с положительными эмоциями, но тяжело. Я сама по натуре больше к холоду отношусь, поэтому жара — это тяжело, но благо образовательная программа, и есть плюс того, что образовательная программа проходит утром, ни участники, ни тренеры не успевают попасть в этот пик жары, и поэтому не успевают как-то себе навредить именно с точки зрения какого-то усталости, либо там солнечного удара, ни в коем случае. Вот. И еще один вопрос есть. Вы говорили о том, что здесь татарский язык, и это прикольно. Да. У нас мероприятия проходят в основном на татарском. Есть какие-то элементы, мы проводим их на русском, даже на английском языке, но в основном на татарском. Да. Приходите ли вы на вечерние мероприятия, смотрите ли вы их, и как вы их понимаете? Да, еще с прошлого года мы приходим, смотрим, пытаемся понять, находим человека, который нам переводит, и нам все переводят. Здорово, здорово. Своя тактика. Всегда здесь можно найти тех, Да, кто поможет открытые понять. абсолютно люди. Ну, на самом деле, сегодня вечернее мероприятие будет Dance Battle своего рода, и там нужно будет больше смотреть и чувствовать Идеально, прям для движение нас. и танцевать. В таком случае будем ждать вас вечером на вечернем мероприятии у сцены. Большое спасибо за это интервью, за эту встречу. И Вам еще спасибо. увидимся. Конечно, Спасибо. конечно, еще не раз увидимся. Демек, достар, біздің білән эфирда Анапа Назаренко еді. Һәм инде хәзер без сезгә кыска бер сюжет күрсәтмәкче булабыз. Безнең күп кенә рубрикаларыбыз бар Салят Лайфта, һәм бу рубрикаларның берсе яңа бер рубрика, ул да булса музыкаль рубрика. Аны бүген сезнең өчен Ислам абый Валиев алып барачак. Һәм инде әйдәгез озакка сузмыйча карыйк. Дуслар, безнең туры эфир дәвам итә һәм хәзер әйдәгез әле бер уен уйнап алыйк. Хәзер безнең студияда ике кунак биредә. Ул да булса Arts Bilar форумның музыка юнәлеше җитәкчесе Зарина апа. Син Зарина апа Arts Bilar форумның монда калдың, әйе? Бер кадәр китмәдең. Яшим хәзер. Син монда яшисең. Яратам. Монда рәхәт. Яратам Салятны. Әлбәттә.
һәм Раушан аланының әйдәманы Энҗи апа. Сәлам, сәлам. Сәлам. Ничек хәлләр? Ничек яу? Ничек? Шәп, алда Гөлхәр. Рәхәтме сезгә сәләт бирә форма? Миңа да бик рәхәт, ләззәт. Бүген эссе түгел, кич белән. Кич белән эссе түгел, анысы яхшы. Көндез Көндез эссерәк. Әйдәгез, уенга күчик. Безнең бар, сез җырчылар. Мин дә аз гына җырчы. Бездә бар менә шундый микрофон. Хәзер һәрберегез чиратлап бу микрофонга сәләт дип җырларга, кычкырырга, акырырга тиеш. Кем ничек тели? Кем катырак акыра, кычкыра, шул күбрәк бал җыя. Ярар. Әйдәгез, мин күрсәтәм. Сәләт дип җырлыйм, сез карагыз. Әйдәгез, 1 2 3. Сәләт, сәләт, сәләт. Сәләтләр. 1249 бал. Ага. Сәләт дип җырлыйсыз. Сәләт, 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 сәләт дип җырлыйсыз. Ничек телисез? Кем? Безнең булачак 2 тур. 2 тур. Һәрберегез 2 тапкыр җырлый. Кем күбрәк бал җыя, шул афәрин, шул молодец. Әйдәгез, кем беренче башлый? Әйдәгез, суйфа. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Кем беренче? Юк. Юк, син җиңелдең. Син баттың, син беренче. Димәк, мин әйтәм 3 2 1. Син җырлыйсың. Сәләт 5 секунд. Хәзерме инде? Җырлыйм, кычкырады яра. Кычкыр, ничек телисез? Әйдә, китек. 1 2 3. Сәләт! Вау, 1802 бал. Йоу, инде шәп результат. Булдыра аласың. Зәринә апа, әйдә. Син башта эшләп кара, җырлап кара, аннарсын без белербез. Димәк, Энҗинең баллары 1802. Хәзер Зәринә апа, әзерме? 3 2 1. Yok, şap, 1400... просто! Ярар. Yok, senin 1479 bal. Hazır ikinci tur bulacak. Tağın bir ülüşü bu yarışın. Belki öyle sen jеңәрсің. Әйдә, hazır sen birinci bulasın, hem inci ikinci. Hazır mı? Әйдәгез, hazır şulay сәләт дип җырлыйбыз. Аннарысын biz bu балларны кушабыз. Кемнең ужас түгел, әйдә Зәринә. Әйдә җыел. Сиңа hazır бик яхшы җырларга кирәк. Акыр, просто акыр. Просто акырам. Hazırmı? Китек. 3 2 1. Sələm! 1381 bal. Bu Zərina apanın rezultatları. Sonra qoşabız. Plus возрастınız 55. Yarar. Demək Энҗи апа, hazır sen şulayıq sələt. 3 2 1. Китек. Uşaq 1617 bal. Demək, 2 tur həm bizim nəticələr. Энҗи апаның 3419 bal nəticədə, həm Zərina apanın 2860 bal. Kutlayırız Энҗи apаны, Энҗi apada, Zərina apada əfərin, həm bizim turu efir devam etə. Rəhmət. Demek dostlar, nişiksiz рубрика yazığız kommentariylarda. Hem indi bizden bir neçe yangi kommentariy kelip jetdi. Farida Valiyeva bizga studiyagız bik mattur deb yazgan, hem şulay yurak jibergan. Rahmat bek zo'r Farida. Hem indi Aliya Pamirmiyeva yazgan bizga kishki shara tika bo'lashaq, barig'izda sahna yoniga keligiz deb. Shundan da bugun kishki shara shundan da tika bo'lashaq, barig'izda kitamiz. Rafis Nurullin Şu mamer ko'ngilli o'yin deb yozgan bizga. Ham endi keligiz albatta Sәләткә, keligiz Sәләт bilar foruma, turli proyektlarga sizning bilan da bu o'yinlarning barısında o'ynarmiz. Ham endi biz olg'a tava boramiz. Bizning shulay Sәләтле qonaq rubrikasi devam etdi. Ham endi ayırmalı bo'larak biz bugun onlayn ko'rishashakmiz. Kanadada yashovchi Sәләт oilasi bilan. Ol da bo'lsa Salahiddinowlar oilasi. Murat abi ham Alima apa, Yusuf, Salih, Zifa ham Adam. Bir neçə sekunddan biz alar bilan Skype aşa tutashashaqmiz. Ham endi Murat abi ko'ram shaltiratda. Selam. Selamlar. Nişik haller Murat abi, yigitlar, qizlar, nişik sizning hallar? Haybət. Ol da gül. Siz anda şapkalarda, толстовкаларда, biz munda 35 gradusda futbolkalarda g'ina yerimiz. Siz hozir qo'yda, biroz silab ketigiz.
Biz mine отпускка keldik. Kanadaның künçüğüş yor boyuna, Atlantik океан boyuna. Endi bu bizning Rossiyadagi kebek Kamchatka bo'lib chiqadi endi. Mening Kanadaның. Marat abi, men o'zim sizni salatdan xatirlayim, ham endi sizni aydaman bo'lib ta xatirlayim. Shunday so'rov bor. Bizning tomoshachilarga selab ketmaysizmi-ekan, sizning salatdagi tarixingiz qachon boshlandi, nechik, siz Alima opa bilan nechik tanishdingiz, ham bularni barisida bizga bek qiziq. Barisi ne? Benim obiydanroq boshlanib ketdi deb aytsam bo'lar. Mening o'rtancha obiyim salatda 96-yildan beri. Аңа кызыгып менде тиги олимпиадаларга барып салатка элегасы келип жүрдү. Шундан мен республика олимпиадасында 4-нче орун алдым. Мени шунда чакырдылар микан жок микан салатка деп тиги призлы орун булмагач бурчылган эми, амма чакырдылар һәм 99-жылда беренче тапкыр салатка бардым. Аннары сәркеш буларак бардым, аннары айдаман буларак, аннары студент таланы директор буларак шунда Алима белән танышкан идем. Айдаман булып барган вакытта инде. Шуна безнең мәхәббәт шунда ук килеп чыкмады. Әмма инде соңрак ничектер бер-беребезгә күз төшеп, шуннан гаилә кырып җибәрдек 2006-елдан. Инде менә 4 бала үстерәбез. Хәзерге вакытта Канадада яшибез, Монреаль шәһәрендә. Hayır, bek zo'r rahmat Marat abi. Ham endi mana bizning Salat Life proyekti 4 kun ishlab bora. Hammaning bir maqsadi o'lda bo'lsa, bizdan yiroqda turuvchi salatlilarga barisi da forumga kelmagan, barisi da bizning bilan yaqin bo'la olsin degan bir tilak bilan uyushtirdik bu proyektni. Siz qaradingizmi bu forumni hashtaglar bo'yichami, yoki Salat Life'da nechik sizga bu yilgi bilar forum? Men Salat Life bir kunni ochib qaradim. Menga bek shag'ani qizg'anishga qarshi vaqt yetib o'tmay, kunduzgi ish bo'lganda anlari sizning live bitgan bo'la endi. Ammo anlari qarorga tirishamiz, yozdirilgan formada endi. Bek ko'ngilli ko'rina, bek o'ylagan edim bu viruslar bilan nelar bilan bo'lib chiqirmikan deb, ammo молодцы, bildirgansiz, afarin. Rahmat. Joylab qana uzdirib normalni tigi avurmay shig'inaydi, xavf xatarlarsiz uzdirib bitirgansiz. Bek zo'r rahmat. Amna yigitlar, sizning bo'lgan bormi salatda? Siz bit salatga kelgan edingiz. Alaysa shunday so'rov, kayf nechik sizning yigitlar? Shab, alda. Afarin. Ham endi siz qaysi olamlarda yol etdingiz? Biroz selab ketdingiz hali. Men Ravshanda 2 topkir bo'ldim, ham Salat Monrealda bo'ldim. Salat Monrealda. Zifayda men Salatda bo'ldim deb. Hayır, biz Zifani bek kutyapmiz durustini aytganda. Ham endi shundan da bizning bet Salat Monreal degan proyekt ishlab keldi. Shunga ko'ra menda bo'lmasa-da onda ko'rishirmiz, har vaqt birga ilmtada bo'lirmiz deb o'ylayman. Ham endi shunday tag'in bir so'rov bor Marat abi. Mana onda Monrealda, Kanadada nindi salat kabi uyushmalar bor. Ularning ayirmasi narsada bormi unda uyushmalar? Ham bolalar qayda yo'l etajayikini? Turli uyushmalar bor. Siz aytganda bartigi boy scoutlar, girl scoutlar kabi shunday uyushmalar anda ya malaylar endi ya qizlar shunday turli lagerlar kabi uzdirib shunda yurganlar turli shug'ullarni endi bartigi kemping kabi shunday zo'r lagerlar anda ko'pmidor ақша to'lab bolalarni jibarib bular shunday o'qitigi vajatiylar kabi endi aydamanlar kabi uyushtirilib shunday bir choralar uzdirila turgan. Ammo salat kabi alanlar yo'q kabi, ammo yahudilarning bor shunday bir qiziqli bir alani ana ko'rgan edim Toronto tirasida. Алар уздырып, шулай итеп яһуди балаларны җыеп бергә шулай итеп ел сайын уздыралар. Улны сәләткә охшашрактыр ансы программалары буенча инде. Шул балалар тагын инде җәй көне спорт белән шөгыльләнә күбесенчә. Җәйге сезонда инде футбол, Америка футболы, хоккей сезоны әзерләнә башлар. Шулай итеп җәйге көннәрне ничектер тутырып битергә тырышалар әтиәниләр балаларны. Аннары шул хоккей лагерьларына җибәрәләр инде теге. Бузда инде. Егетләр, сез хоккей уйныйсызмы? Шәп, егетләр. Һәм инде тагын бер шундый сорау бар иде.
Marat abi, sizning jayga planlar nechik? Siz g'umuman nechik o'tkazishga qiynalsiz? Sizga-da ham yigitlarga-da, Zifaga-da shunday bir so'rov. Bizning endi mening o'zimning shaxsan mana vaqt topa olgach, nechikdir otpusк olib, shu kempingga kelirga vaqt totadi bu yilni. Chunki boshqa yillarni vaqt yetib bitmaydir jaykini, anlar yol kunlaridan der choralar bo'ladir. Bolalarning trenirovkalar ishlayib kempingga kela oldik. Anlar endi jay bo'yi shahar tirasida yol kunlarini sarda ishlarga tirishamiz. Bolalar siz nechisiz? Nechik o'tkazasiz jayni? Men хоккей еще бегу тренироваться, ну, чтобы эботрекла надо сезон. Хоккей сезон зырасың. Сен Yusuf нәрсе эшлейсің? Ну, былай мен үйде отырамда, компьютерімді эшлеймін. Yusuf не ул бик күп видеолар чыгара не өзінің YouTube каналында, аның YouTube каналында. Maşallah, Yusuf, sen bizning kommentariylarda ссылка, siltama qoldir. Bizning barliq tomoshachilarda ko'chsin sening blogga ham sening videolarini birga qaraymiz. Ham endi so'nggi bir so'rov. Necha tilda so'zlashasiz siz? 4 tilda. Wow, Zifa. Sen necha tilda so'zlashasiz? Men 4 tilda so'zlashaman. Ama ben biraz min İran'dan Türkçe. Gerçekten mi? Çok güzel. Şep. Bekzor Rahman Salahidinovlar ailesi bizning bilan efirda edi. Sizga shap yo'llar tilayman. Bekzor Rahmat bizning bilan efirda bo'lgani uchun ham endi aliga sizning bilan sog' bo'lashamiz. Yo'q, rahmat yo'qsin. Sog' bo'ling'iz. Sog' bo'ling'iz. Demak do'stlar, bizning bilan efirda Salahidinovlar oilasi edi Kanadadan. Ham endi biz olg'a boramiz. Xatirlasangiz, kechagi chiqarilishda biz aydamonlar turida ko'p so'rashgan edik. Hatto bir video bor edi. Hozir endi salat qatnashuvchilaridan salatning intib qatnashuvchilaridan oldi bo'lsa sarkishlarga ko'shik. Ham hozir sizning uchun sarkishlar turida ijodiy video. Миңа 13 яшь. Мин сәлкеш. Мин бейим, җырлый белмәсәм дә җырлыйм, театрда уйныйм. Әнием әйтә, синең яшьтә бөтен нәрсәгә тотынып карарга кирәк. Үземне бер дә акыллыга санамыйдым. Ә сәләткә килгәч, интеллектуаль уенда катнаша башладым. Командабыз беренче урында алганы бар. Мин эссе көндә салкын тундырма ашарга яратам. Әнием пешергән эчпочмак, бәлеш өчен үлеп китәм. Буш вакытымда телефонда утырырга яратам, ләкин форумда вообще утырырга вакыт юк. Зато зарядкасы да бетми. Мин гаиләмне яратам. Туганнарымны, дусларымны. 3 якын дустым бар. Алар белән бөтен темага сөйләшә алам. Теләкләрем бик күп. Хәзерге вакытта иң зур теләгем имтиханнарны әйбәт кенә бирү. Аннары бәхетле булу. Беренче елны сәләт аланына баргач еладым. Шундый күп кеше иде, берсе таныш түгел. Икенче елны өйдәгеләр сәләткә барып тормасын инде дигән җыладым. Сәләт биләр форумга беренче тапкыр килгәч шок булган иде. Нәрсә? Палаткада яшисе? Мин яшисем, өстемә кырмыскалар менсә? Өшедем дә, кырмыскалар да менде бугай. Хәзер бик хәтерләмим дә инде. Форумга 3нче ел рәттән киләм. Bir künni ustaxanada bir spiker şep söz aytdi. Her minusta plus var dedi. Şunday aşağıda o sözler mena yazıp da aldım hele. Salat benim için o mında kişiler başka. Bir kim senden kelmi. Sahnege çıksan bol şabalar. Hata yasasan da naşar söz aytmiler. Men mında kuratın. Mında türlü yaktan aşılasın. Meni mektep teatrına almadılar. Senden artist çıkmayı dediler.
Әсәләттә мин ШТК командасында уйныйм. Беренче тапкыр форумнан кайткач, әниләр кызымны алыштырып кайтарганнар мәллә дип аптырады. Монда ябылган килеш киләсең. Тизрәк кайтасың килә, бер нәрсә кызык түгел кебек. Ә соңгы көнне бөтенләй башка кешегә әйләнәсең. Миллион дустың бар, бөтен җирдә катнашасың, кайтасың килми. Сәләттә үзгәрми калу мөмкин түгел. 10 елдан мин нинди булырмын дип уйланам. Үз гаиләм булыр инде, һөнәрем, эшем, кешеләр белән аралаша торган эш булуын телим мин. Без бары тик үз юлыбызны эзлибез. Димәк, дуслар, әле генә без сәркешләр турында бер иҗади бер видео карап алдык. Һәм инде күрәм безнең монда комментарийлар арта. Шундый күңелле шәпски молодцы дип язган безгә Ришат абый Нуруллин. Һәм инде Рафис абый Нуруллин аңа җавап кайтарган. Нуруллин, сәлам брат дип. Дуслар, безнең шун аралашу бара комментарийларда. Һәм инде О Азат дип язган безгә Гөлшат Харисова. Бу видеоны караган вакытта язган ахырсы безнең чыгарылышыбыз әкрен генә ахырына якынлаша, дуслар. Шуңа күрә без гадәттәгечә студиябызга бер иҗади кунагыбызны чакырдык. Һәм бүген безнең белән биредә Гүзәл Рәхмәтуллина, Сәләт Яршаллаларыннан. Сәлам, Гүзәл. Ничек синең хәлләрен? Шәп. Без бүген нишибез, Гүзәл, җырлыйбызмы? Әйе. Бии беләсеңме син? Юк. Ләкин без сине барыбер бүген кич белән кичке чарада көтеп калабыз. Бүген барыбыз бергә рәхәтләнеп биячәкбез. Ләкин хәзер әйдә бик тәмләп җырлап алык. Нинди җыр җырлыйбыз без синең белән? Counting Stars, One Republic дигән группаның җыры. Шәп, син күп җырлар беләсеңме? Әйе. Бу иң яраткан җырыңмы? Юк. Ләкин аларның берсеме? Әйе. Алайса, әйдә озакка сузмыйча без башлыйк. Димәк, Гүзәл Рәхмәтуллина башкаруында Counting Stars. I've seen this life like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and you shall find. No, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. I don't think the world is old. I'm just doing what we told. I feel something so right, doing the wrong thing. I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. I've seen this love and I feel it burn down this river every turn. Hope it's a four-letter word. Made that money, watch it burn. No, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. I don't think the world is old. I'm just doing what we told. I feel something so right, doing the wrong thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Lately I've been losing sleep. Lately I've been losing sleep. Take that money, watch it burn, sink in a river, the lessons I've learned. Take that money, watch it burn, sink in a river, the lessons I've learned. Take that money, watch it burn, sink in a river, the lessons I've learned. Take that money, watch it burn, sink in a river, the lessons I've learned. Everything that kills me makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Lately I've been praying hard. Say no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
stars. Бик зур рәхмәт сиңа, гүзәл. Дөресен әйткәндә, мин әле генә синең тавышыңа гашыйк булдым бугай. Рәхмәт безнең студиягә килгән өчен. Һәм инде дуслар, безнең яңа комментарийлар бар. Менә шундый фидбэк килеп җитте. Музыка белән эфирны тәмамлаганыгыз бик ошый дип яза безгә Рафис. Наша малышка Райля дип язган Гөлшат Харисова фотоларны караган вакытта язылган ахрысы бу комментарий. Кызым Зиләгә, укучыларым Раил белән Раиләгә күп сәлам, күңелле яллар, уңышлар сезгә дип дигән тагын бер комментарий килде. Димәк, дуслар, шуның белән бүген Сәләт Биләр форумның иртәгә Сәләт Биләр форумның соңгы көне. Һәм инде без сезнең белән иртәгә тагын күрешәчәкбез, хәзергә сезнең белән саубулашабыз. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Сәләт Лайф, без сәләтне күрсәтәбез. Do